我还给日么的，给归了么呢？我不给是对，回了现在，我的不给是出那好些，给你 Easter 些我给吧，别的给路些呀。我尼布耶稣基督，我过来给me接的些，Delie 是不听了么？不让生些，回了现在，我好难了，我个天，给乎不吃的回吧。Khrieto ugo la siemu hila keshe ugo kepele mzeu. Sela ugo tie keni Easter zanu shet hali give me. Ugo pete gize shet hasidi Happy Easter tso ani ho kedo sudame. Uke thaga ba uke. Pete gize. Ugo shet hasudi zali kinye kililin zali ku kesedi hediye kesedi hediye po mur so chilenu Metha kinye hani keshi sodi kililelo.
Duri Thierry Mu Soduri Vorketu Tikonuri Khriesetuoü Kiewhuo Nke Khrieto Mu Kemeje Kejago Temime Be Puti Putso Kiedzewe Soko Tudori Sokori Tutso Kiedzewe Anipu Kepenyofa Nke Khrieto Mu Kemeje Kidejashi Non John Rinunu Temit Sasa Matope Tegodonu Temiesen Nke Khrieto Nipu Nke Khrieto Jaki Dejashi Deri Temiewe Dieze no Bali Mode Nke Khrieto Vajoa de Nipu Kidepori Tenushoshi Ke Khrieto Masakari Nipu Ntemie No Tseke Soko Khrieto Ke Pumarete Deri Temie Khrieto Telano No Rotorori Ke Kripori Sedi Temie Ke Joke Pumako Vale Hoketalano No Nyo Jesu Christa Metha Zikete Vitzikete No Poketsepe Gizahanu Sasa Ndunye Ndu Heko Jesu Gizahanu Vordi Kedipo Tsasashi Nipu Heko Sokosa Kepu Vordi Ndienu Geteta Ligono Nipu Heko Sokosa Renadi Jesu Christa Kidebori Kemejesasi Po Vitsino Delie Ke Pumalano Miebu Po Pesse Peme Po Mometie Doni Nita Zohu Ketchepie Po Tsegi Neketesa Anipu Jesu Christa Bu Kidebori Kemejesasi Cruz Ginu Po Gua Ke Pumamie Po Kemiedi Sidi Po Krua Delie Susapie Po Tella Tsawamo Ke Khrieto Masa Ke Penyofa Mpeziwe Ke Sinonu Zapoza Yetse de Hilasiketa Nipu Heko Tiesusa Susa Pemedi Jedo Vordi Modzenu Nraschoto de Vor Nrashotawe Nipu Nke Khrieto Ja Jesu Christa Ginu Ke Pumaro Torori Tsiswageta Musu Sapelle Ke Lekobu Ke Chache Ke Ri Ke Lakele Ke Ninguledo Isisa Mu Nipu Hekom Pelele di Vordi Sakosale Ke Sadi Zatsemu Nrashuyawe Nzabu Ke Meye Witselije Yego Nor Hiba Ke Talano Thierry Soduri Make Hupo Vorzo Sheri Soko Zeke Segeto Yoko Susa Susa Miche Mode Ke Krilamuna Nor Hiketo No Heko Zeto Ketala Nrofu Kapi Heko Tsuwa Ketala Heko Yatsuwa Ketala Mpeziwe No Vorge Mochie Heko Bunu Nkepeleuno Tepudi Nipu Nkepeleuno Husiliketo $10 Modzano Bakile Petego No Keko Kapi Presaje Anipu nongu mejedi jedo century kwargo nkete talinunu njaputsu sojo no uko selije no uko sedi njaputsu verse kete kolari mpezie jedo nkete nunu njaputsu kete hako hapete kono nipu kete nunu yekobu yeko nilia yeko nutsepemelia yeko kepeleri visagolia siro nipu tenurelia Getse Taliko Ginu, Gelakil Yesusari, Mulia, Nipu, Noche do Ukose, Bejasaje, no Uko Khriesetuoü di Chayawe, Anipu Siro, Nongu Mejedi, Jedo Sunday School Kozo Sheri Khriesetuoü, Kepetako Khriesetuoü, Nipu Ukobunu, Nke Christus Situ di, Rila Sigeta, Jesu Christa, Zepi Uko Kipu Getsaki, Uko Bupotu Nunu, Uko Nichuko Busilia Keviker Nunu, Uko Rutsusalie, Mohenyo, Getsuko, Vorb Keba, Beteko Bunuzo Sheri, Jedor Hiketo, Jesu Christa, Zesilia di, Soko Sepeleli Kevi, Mupele Keliesunu, Unisa Liketo, no Uko Mipopo Ketsari, Khriesetuoü, Uko Rikapiem Pelesia, Jedo Nipu Ashers Kozo Sheri, Nipu Siro.
Porhiga cricket no nipu japut seketa umeseu seketa petego nipu no ukomi pocket crohisje no japi ukotsje siro nipu yoko pastor kapiem pelesia po cremerdi poke sese pate nipu no hako sedi po bunu no poken helidi ropo pe poket chutsidi po bun diego seke zaketsukono o nipu Pubie Yhokha Petasiliamu, Garner Bat, Teko Bunuri, Nipu, Celia, Lely, Gelietsuji, Nipu, Lepie, Yhokha Vietzelikevi, Vakitu Renada, Yhokha Vakitu, Nipu, Siashi, Deri, Nipu, Yhokha Kava Vodaya, Yhokha Lely Modaya, Deri Chido, nor Hilaske Seke Kosus Kapie, Yhokha Mi Popo gets a presidi, Yhokha Bun, Diego Lipie, Yhokha Vietzelie, Renegali Bizamo, Yhokha Vietzelidi, Calvary, Dieze, no Lusaliketula, no Mejidi, no Chedo, Pastor Khriesetuoü Chaya, Nipu, Hemato Pet, Teko Kapiam Pelesia, Nipu Matoke Crickets, Sokosa, Gengu, Nuringu, Kemo, Nuri, Nipu, Matsaba, Nipu, Nahako Pet, Teko Khriesetuoü, Muno Lerdi, Heko Khriesetuoü, Kerne, Pet, Tekepu, Kerne, Pet, Teko, no Theja Bakilietsuji. Nkinu himejimalomu Theja chasiyawe. Amen.
Easter, ungozo kecha sevorsha, ukela kelio, ula popu kashatyo kecha lelemo, pokeko keja hila kesieginu, takesha, meliewa lilhozo, podze terienunu, ungozo kecha nunu penyo kevor, ke penyo the hachasha ketoko, pelie kelho chekeba, pokelu peteunu, ukela kelio, mele petela ubu ungo. Genul hukevor, pokatsibe popo medonusha, pokemera die, que todie quae posedigo tesha que metilie, que ko que ja ungom hato, munujieginu, upo meluta temie crodike, pom hato pie, uko kipu mechemejesha, feduo mukelatuo povor, hato hau chekedola popu kasha moroshoda, rosho hau chekedo ti penyo vorze, Ponuke meje pida, potekewa bavodom hoza, po Gethsemane nu vodi, ponu kapie popo kisha. Oh, how my heart is heavy. Darkness closes in on me. I have never known such anguish or the terror soon to be. I will take on sin and failure, so the fallen can be saved. And for one time in forever, I will feel you turn away. Find me as your faithful son. Not my will, but yours be done.
ke meje pidi cha puti chocha sako bada zu burukru tezie tuidi po ki je zurda It is for this hour you sent me. Soon I'll face my darkest day. I come bringing this one question: is there any other way? Find me as your faithful son. Not my will, but yours be done. I surrender all. I surrender all. All my days are yours, my Father. I surrender all. Oh Lord, I face this night. Yet may you be glorified. I surrender all. I surrender all. My days are yours, my Father. I po dipu thalo chanu kere kenye go donu mi po Judas forda po zeke to temye krodiusa uko jecha musidepie piche ke jago tejo ke petako mu pehago kinu uko ketsesha po penyodi po medzi ke to go po te po khawadi tapreda uko mesayau teze punye kecha ke to la po ze voda Peter, musidzi ke krimier po Jesusie medzi piche ke jau ke tie januvo cruz keki Johane Maria zeta ke chapu sedzi ke krigovo ki khava bada sasie bavodogonu ke Mary ke chacha hato chekewa di kriesi ke chala ke tije japu die kralye ke mo ke vogo zohu tsere temye kro budu kriwanu cha Messiah, he let himself be tied and bound. How can it be almighty power and yet deity and all angels down? How can it be all that he taught us seems like a sense of fair?
Chapahiko Jisuse Tuda, Potua Pocrus Piedi Tuase Techa, Nietzuru Kecha Bonu Foda, Sakinu Uko Pogua, Jisubu Metsuo Mupoke Luza Haza Mikenya Sa Posegu, Pilate Mhapo Tu Sapir Cruz Gisha Su, Nazareth Mie Jisu, Judako Kediu Si. Only to true and all and right.
buried here inside. And there at the cross, you paid a debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, because washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now that has no sting, and life has no end. Jesus, oh, by the blood of the brought me from the darkness into glorious Several puts like a bottle of Chitino, Krogili, Celero, Asher Sco, Hekikoyaname. KECHA Celero. Khriesetuoü Kiewhuo, Khrieto, Visato, Vimezo, Theja, NYIEPOU, Disoza, Yhoshü, Yhokha, no Hila, Shigada, Rakradi, Yhokha, Nipun, Shokaba, Golam, Pijetor, no NYIEPOU, Gethsemane, Zeller, Gethsemane, Hagigaba, NYIEPOU, Gethsemane, Khrieto, KEHOULUOÜ, KEHOULUOÜ, KESEKESHÜ, KEHOULUOÜ, Yhokha, no Hakakra, NYIEPOU, Hakevikakra, Tison here, Promoza Behego to say a Geja, Theja ke Vigo, Rakrake Salasidi here, Theja can to say a Peji Honipo di here, Modzin of Vorjewe, Georgia Donipom, Nom Hakakraka, Behego to Gessen no, Pakedio, but several Nipo Hegon, Lasanaba, Umijidinipo Hegobu, Hinishedi, Kasekilime, Tseche, Yhokha, Kesamo, and Tejari Menguya, Umijidinipo Nonto, Seke Mesalie, Nipo, Shidin Zayela, Munke Delie Tono, Nipo Medokim Hidi, Nonto, Sekilio Tiliche. Shiragi, Lord Sekeba, me Pobogeta, Kelhulari Kitija Kansia, no Jabie, Ugomia Pobogeta, Mokakesan, Zoshe, Gobun, Shogetano, and Tejakesa, Muprekili Mitsuchi, the Arakilu, Jesus Christus, and the Chashi away. Amen.
ko pete keze ke thezie KECHA KECHA projector nu KECHA how keze Prelude ke Calvary ke diu cruz ginu he ngu mu he ke me Khrieto ke ke su le ungo thorzo he ke puma sevor no ngu ke meje kasha he chakrelie ke mo sevor no nuje tasha rakelie nzie ke ko peleya su he ke mesa zilevi mu he ke sa la levi ke la ke lie jisu Theja he mhodze ke tha he die he ke kre mu Yhoshü ginu japie nzia nosa ke soto he mhodze nuke zuyawe he ke ba pete mu he peteu mu le ke soto sa nozo he NYIEPOU jisu he Theja amen. Stigi Jerusalem kizi ke su toti bunu jase du tsokelie ki derizaye chashi diu vor por hilete ke tiu rotute
Maria punguwe ke pelenul hu ke bamye lari ki de zaye chetushi u ke babe te khatsipye u po tsike wa we po khashoto ke babe te prakeliozo sokosa ke ri ke tsukel hu mu ke chache ke ri hallelujah tie mu ke chache rilasie ke tau ko ke le ke du u ko shopete mu le ke sato mu po tipete nu u khatsipye po tshe Kristaur hagiliuzanu kini Easter ke Lucas se petego petsosia ego century kor ko pezie mo pastor Vimezo mo potim
ko peziwe ugo dozi menyo sebadi sido Easter kentata ho ha present segasha mo ke penyo fat segasha kideburi unishi muzivishi ugo poti peteno ha tsuzo yamo sala sido tsri vi ne ke tsu leva vorge lego vapo second me feme se bola sia thasadi u keu mo ke bamye ke luga sa ti bo bali do me pette ke sia thasadi happy Easter ka cha ke luga sa se di khiki ke thau khiki ke thafa ke lu su je pette ko pesie bala le bide happy Easter temia vor pevise ga ba ngushdi ke penyo fa thezia ba mu tie ke zedi ke penyo fa die kernunu le ga swa chudo ajo Khriesetuoü po the no ala chakasa zidi ugo ke ze ke thodie kernunu le ga swa chudo ugo Passion Week service ti haunu Passion Week nu service die ke hu le de Thursday ja Friday dua so se nja mo chi doi di ke hu ba mo ugo Passion Week story u mezidi Bible passage ko po se ka sa ba ugo group ko nu mo so mezidi ni ko mi ke kari ke thodia phagaba su hapelewe reading u mezidi chi do ugo ke ze mathi me fe the tha ponunu ker ha pri le na ba mo pojigi chahi uli ro jisu hilasi kata isi a podiu screen nu project so do ni Bible ke ba mial halidi moholi vi mati me fete tha ponunu ker keze presrivi siro sabat jita di jadu doja therien he ti sotie ki magdala fa maria mu maria ke krifa unye me khru me hotiovo siche ski kiu kish kemeriet samhai vota siro nipu dilemi po tiginu chudi ke chiu phu ke tuwadi sigi bata pongu pie ti kemala tuai mu pofeni krapie pe kritwe siro rukhuko umichef bezodi ke siemiem hef jada deri tigi diliu tenunyeki miche heche a nye miepo guwa katau jisu futyo ka siba po hakij mode ke krila mon po puka shtoi hila siete vordi po ka chu mahoche sidi rkrivo po petha ke likoki po ke sien nu hila siete mu po ne ko moj retyo ga lil nu votaje mu ne ko sunnu po ngulietyo ho sische hare a nyeki pushate ho sala unye miche mu unye nipie mhapo chdi tyo kenur hi me khru chepradi suko pie poe pethakile ko ki putyo tavoda siche jisu unye ze ke selidisie ke view cheleche siche unye poki phir popi biedi por shoda siro jisu sie unye ki nye miche heje vo asieze ko bu galil nu volie nu seche uko sununu angulietyo ho sita ugo jiva lent tiuzedi devotional kropori petasdi lent to observe savorje ari agizatie lent devotional po observe savor mu jedo Easter Sunday ti haunu devotional nu tejebo pralasha musu artse salasu sedi posede tselina ugo peteri siba Second World War tiunu Allied Forces ko ke zedi Hitler mu Nazi Germany pe kagwa su siba mu Second World War tiunu me 75 million ke ze sigata su apuya 7.5 crores tezie pe kus segasha temie sias segasha kizu pe te sikeni gasa tipo mu zala waru chigata se Germany zoshiri Nazi Germany zoshiri siyu tsika salamo sho gaza mathoko sa mu hautiunu Konrad Adenauer gaza Chancellor Keriet Thochdi Germany tsika sala gaza mathocha res segaza challenging segaza tibunu siye krata hawe ke pelemi pochdi wo siyu tape visesha sala 20th century no he is known as one of the greatest statesmen of the 20th century Konrad Adenauer
Germany chaka sagabaki mukrata chagabaki evangelist Billy Graham wo pozeke city unie ke zeke tatsalie. How do you know German Chancellor were Billy Graham ke chodi? Reverend Graham, do you believe in the resurrection of Jesus Christ from the dead? Is he? Billy Graham, yes, I do. Idi potikalasa. Motate mi hawa ke me kri badi halle badi popula parga je diuliro. Outside of the resurrection of Jesus Christ, I know no other hope for humankind. You see, Jesus Christ hilasi kata uzo ke mosie ki jula kemera ke kri pori lele mo. You see, ki junu krata kemiye to ke kot thot se ba boy haidi prakasha ki deburi. Pochanishi, Jesus Christ hilasi kata waha nla mu alar bi kemera mo. There kids pet teula kemeru zo ke suari lesike ugo peteri Jesus Christ hilasi kata sus pele preso me pori hanu che do kenu dodi vorba monhe Christian me go so pette Jesus hilasi kata su ha pele yazo deri kids tiu nuri mu ti tiu nuri mi ke kra Jesus hi ke hilasi kata pele ke mo si ke sri baphizo thake ko po Jesus hilasi kata teje haunu theory ke thoke mo ko baya theory ko baya mu poliro swoon theory isi swoon pachai faint kata usi simo kata mu theory haunu liro jisu sieta mo deri po simo kata su hapuya idi kenyo porhi po sila worgele theory hapuya swoon theory sesie ke kri boliro impersonation theory more twin theory ke tso baya hauliro Cruz gi siekata uliro jisumo deri pum het tugaja pot dotsa gaja themi po gaja suha pu mu mikro po haidi theory hai ke chakro po petas di ipunu jisu hilasi kata pelemo gaja sikaja baya kropo kenyori uko ke pusado deri uko zozuwe ke pele mila zozuwe jisu Christa hilasiet tu ta zo gaja suha peletu mu ugo che do sulanu vorba we ke zedi che do progele pesi chawa mozo ba verse kiriu nu siro sabat chida di jadu dozat ja there nye isi ti sotiki juda melali ro Saturday sedi sabat sia mu Sunday li ro diobado nu ja kiriu de mu sabat sie pochai Saturday sie Sunday dua kiser na tis soparle mo motha tenu mikrobo jisu mo mohota ri voka zo swangule look me fe die ponu pugaja ke thengu mo tirgo spices mo oil hago hari piliri ugo jisu mo ken hedodi ugo vo mathili ro mi tenu me kenie zapu Mary Magdalene mo Mary ke kriva isi sesia Mark li ro mesepu Mary Magdalene Mary Jacob Jofa mo Salome ke tsafu popu Luke nuli ro ke tsanoi me pengu theni me pengu zapu Mary Magdalene Joanna Jacob Jofa Mary mo mikinyasa isi Johan nuli ro me fepo zapu sefa li ro Mary Magdalene number me ki devoshi ke tsuha me yemo dei theni me grobo kiser na tis soparli mo go vogaja su hangulie hanum habo archa se gaja boliro judamie nanunu tenemi sapriamo tenemi liro metsunu vodi music epekogaja sigajri tsiamo tenemi uthau nyopi mo judamie jonuzu shiri romi jonuzu shiri tenemi uthau nyopi deri jisu hila sigata nye kepenyo fe tenemi tha bike miye segasa bike Chris segata wa urcha sewe Jisue po ministry no zoshiri Samaria fa Johan Dinu Samaria fa urchasidi po kelhuche ke digesa tejengulia juda miro metsunu ukinumie ukime zomoshe ke krime tenumie urchagaza uzi interact sagaza chu cha moshe su hathenga bogazala deri Jisue Samaria fa
kelhu chiket di gesu su hangu johan the thanu pia chakata vazo shiri jisue po ke jovawa idi pobu lavo pumasa heda je ke su se po kipusha jisue po ministry nu thenu me ke kra chike so frogasha so haringulie mo look me fete thanu cruise nu vogajigi Calvary nu to vogajigi jisue thenu me kropo ugonu shogaba su hangusha look me fete me fesenu mo poe ribau ko mo hosidi poe ugo nu chike the fogasha su hapu Jesus comforted woman even on his way to the cross. Look, Thetha, Ponunu se haking ugilie. Jisu petagele gozedi, tenum yakro bozoshiri, posime zidi, erna gonunu vodi, Jisu zedi, Japu chagasa, popeza chagasu haripu. Muhawalega jagi. The resurrection story reminds us that God can use anyone, irrespective of gender, social status, and give them the ability to proclaim his good news. Kepenyofa ke dinu zozowe petteri uthake nimie sagata mo poe tenu thefa pichini ju ke ni ge zu ha le kriya mo ge za su hangu pe visewe tenu gor bimo deri ugo le le give you sir ke hopori utho le pet zo kaba mi usa promo ge za mi uneke te ge za ago ha kepenyofa ke dinu ugo Piker Krigesha Suha Lesike Ugo Petezo Shiu Kelhunu Uto Ulepet Zagaza Sikaza Tinia Going Miko Keriu Po Mefes or Nupugaza De Yuke Penofem Hakesigo Kangashaketola Kijunum Hasike Moko Ketalide Kepenofe Kemechako Kangashaketola Kijunu Ketatsuko Ketalide Kepenofe Kijunu Halepe Jaya Kajako Biepe Jawaketola Kepenofe Haporige Momhedi mi ulepeche mo utia gajako ke dalite sidi mi poribu ke penyofam hojunu ke mel hamuli ke tola isi resurrection story unu jisu hilasi kata ngu keriet thogo tenu mi grobo lavo mi kipu gaza resurrection good news su selavo mi kipu gaza gozo shri tenu mi grobo vo pusha ha pochani sewe sola easter je haunu ngu kelie Dichakiri uliro, Temiem hingu nu, Tenuhago medi, Utakaja, Sutuari, Jisu Christa simizitio aliro, Ukepenyafam hingu nuzowe, Noe, Ha ungogaja, Muligivi, Mu peleleke sutomiazogaza, Suhalesheke, Mukepenyafe, Ugo, Peledi, Ugobu, Ukepenyafe, Tenuhago Peledi, Ugobu, Carrier torture Jisu Christa Hilasigata diu. Verse Kinyanu, Sitze, Jisuki, Kyokishike Maria Chum Haivota, Sironipu, Dilemipo, Tiginuturi, Ketiu, Puketuadi, Sigibata, you see. There was a violent earthquake. Matir B, Kyokishavorgazahapu, verse Haunu. Chizogamo, Jesus Senhezoshiri, Mati Mefetenye, Hipengo, Matie Pulagaza. Kyokishigata so hapula. La Matie, Jesus Senhezoshiri, Filasigata Hezoshiri, Kyokishavorgata Hapusha. Bible commentator Mebo John Trapp gets a Mebo Pugaza. The earth shook both at Christ's passion and at his resurrection, to show that it could not bear his suffering, now to show that it could not hinder his rising. You see, Jesus Sen Hezoshiri, Filasi, Katan Hezoshiri, Gapenyofa, Kiju Suken Niegasha, Suha, Lelevi. Even God's creation was a witness and a testament to the death and resurrection of Jesus. Kyokesha ho, Kyokesha forgazla, Ketiu, Rutudamo, Deri Ketiu Liro, Tiki Diliwe, Chegasha Suhapu, Versenu, Puongupie, Tikemel Latue, Mupo Feni, Krabie, Pekritue, Siro Rukugo, Umichef, Pezodi, Kesiemim Hefer, Zda. His appearance was like lightning. His clothes were as white as snow. The guards were so afraid of him, they became like dead men, you see. Matinuliro tiki dile me po, you see. Look, me fe die dienuliro tiki dile me kenie. How hapu. Romie chupahi.
well trained udoje pevi seli ur nyego selidi Mekhruchu fegaba gozo shri hago hangu geshiki beda micheda kesemi megada pu Sala mi popu gaza the resurrection of Christ is a subject of terror to the servants of sin but a subject of consolation for the sons of God because it is a proof of the resurrection of both the one to shame and everlasting contempt the other to eternal glory and joy Jisu pelele ke mogo ke phumanu tyo ka chago lazo suwe hauha michemo so gaza mu michida legivi thetse bozo gaza su ha ka thozo mu jiezo shri pele ko mami mi ke kra Jisu hilasi ka ta ha punu yamo pele ne yamo hauha ka thomo gaza su ha le ya deri pelele ka ta mi lawe hauha ke nibo zo gaza ukini thobo mu zaye ga cham thobo ga su hale shike ugo theliro ke zedi verse pengu soru theni ha ki ha moho pe krasana ba verse pengu soru theni ha ki tigi diliu thenunye gi michi heje a nie me po guwa ka tao jisu photyo ga siba po ha ki jmote ke kila mun po pu ke shtoi hrila siete vodi po ke chu mohoje sidir krivo po e pa thagile ko ki po ke sienu no hila siete mu po ni ko moje rietio ga lilnu votaje mu ni ko sunu ponguli tu ho sische isi resurrection message how ha tigi dilewe tenu ni ki pu ga sha how mo hosan ba chake mi ye die pu ga su hanguli mi che heje do not be afraid Po hakizmode po hilasiete he is not here he is risen Vodi kazutsu mohoje come and see it for yourself Vopusje go and tell Chadie kemiye hago ha resurrection message no upevise Keriu do not be afraid miche heje hilasigata dili hawe keni muke merer se vorse ya gaza umi chego benno ya gaza su halle shike sala ugo mi cheta ya gaza ki teje hawa leshike jisu hila sie ga dan he ubu mi che samuri vi ga da dilie kere thoche pu ga sha halle shike ugo kinna ke zedi sali ki zivis se po teregi ernasa muke zet kelilie orso cheli khu me fes sorunu because he lives por hilasi katala kata chali suha ugo kelilie sali hawali ro bill mu gloria gator unie 1970s ki zo ka shu hapuya ugo pete zo shri bill gloria gator unie siba pichme go zo shri gator vocal band gor nadi homecoming music gor nadi uni phia sala bill gator sa pete siba unie je pu ga za unie chali krithine ke zie zo ka shu hapuya 1960s late 1960s ki go unie nyom ye seyo zedio ka batigi unie family nu rest ga ti boze ke sesi bill gator li ro po kesho kere bo tu felidi ke meje seri po theke ba ti boze ke se gloria gator li ro ponyo me seva tu fa ba mo unie seva expect ba mo su ti nu americano lesaki go nu ke penyo fa Bamo gada suhase kepetha die suha krasse gaba tiunu Bible pragaza ke thatsa ga gori khawa idi ke penyo fa bamo gada suhase nichumi petha gaza tibo nuba drug abuse cause segaba tibo ze ke sesi mo racial tension racism how hari cause sedi themigo kengum segaza segaza ke dukri gaza tibo ze ke segaba tiunu unye nyo hayoha kizunu Vorgeto lady union nuke mejes segabati bunu nye kozubo ke zeka tatsabadi ni pu e unyer tsagada suha pu mo unye ke hubo tsuzo shiri ke penyofa hilasi gatala u ke merbagada suha lelie idi unye ke zedi sali hawa zosha ugo ke zedi babo sali verse po mo kinye ke zeka listen ba me fete tanyo kom hodzunu sali dio ba meche rosho chili hawa Kapiba mo kezedi verse po mo chorus keze ke lisu dome. Ke penyo
And life is worth the living just because he lives. Kepelemigo, no chido maho la nukeme jebame. Are you afraid of something in your life? Nkamla nu homie unukeme jebame. Homie usur hola unukeme jebame. Homie ukishikiala unukeme jebame. Homie ukikula ukikurli ledi unukeme jebame. Homie usiedzela unukeme jebame. Unukeme jebame. Mikrono homie unyonyola unukeme jebame. Homie uchao krie Dieze gaza haho se upafga ba hako haledi unukeme jebame. Jisue mo tigi dilewe tinunyegi pugasam hedi. Ugo dilia hauha. Jido hernuli mulileke. Do not be afraid. Do not be afraid. He is risen. He is risen. Ugo ngukilie Easter message nu kinyo liro. Po hakizmote rilasiete. He is not here. He is risen. Tigi dilewe how he said it tinunyegi pusa. Jisue sietamo kesimebo tsudamo diripoe rilasiete. Nja ugo ke hukeba ke penyofa die ke natiu no pasanino how hari pusha mati mefete ta telagi migropoe ziovo ke jao mu nanaki tate krata migropoe pitcha migropoe tedopo fa musuliro raka kekra khabie romie chpahi go chwadi go khwadi go bunu Jisu pethakele go disciples choir thevar sadi for Jisu mo pigata su puwaje ketsuwa sidi go tedze hawa cover up chwa mu hawa mati me feteta kerpo kerpengugi ngulie mu chpahi go rakau bilie idi Jisu hilaseta mo deri pethakele go vo Jisu mo guli gata su putyoda mo ugo verse kerpengungu kaza Che ka zozo shiri thimi grobo hawa pele teje hawa pele tia ga so apu solano stolen body theory ige bori baya stolen body theory mo hawa li ro pethagele go disciples ko Jisu theva vodi Jisu me khununu pomo guli gata idi poese hila sigata pukawa hai ga theory bo putuya dei theory hawa mo ho ga siki magrobo Zomo pipa gazo hangulie. Petagele go Jisu sigata se peteri michiri taprede. Ugo teje susiba. Kim hedi ugo romi go chpahi kivi tomie khabie mekru fegaba hago ha primodi theva vodi temi hago ha zegaba donu Jisu mo hurguliviga suha leligenzade. Fabonunu go tefas jedi ugo michepete khawadi Hato hai ke tsupo chigato su hale lienzde ssie Jisu mor guleta aliro mu themi ha go hai chipahi go hai zeba aliro kimhedi chipahi go hai pethagili go Jisu mor guli gada su ha pulivida muslam ha ke kratsomo diri hai ke tse putoya mu hilasi gata ha ke thozo mu Jisu hilasi gata ha ginu poe ke penyu fen nyuzo ke tsu ha Wesilie Johan Ker Thini Ker Tataki Pukaza Krilamona a pu Khrieto mu asu ngulal lietotsala Miepuri akinusu leliamo atyo amedotadi su Khrieto mu asu khashiketyo kekoba mu shalaliketyo kekobari apukinu dikhakasha hau ngulie isi poe pugasha midi Jisue kepechofen nyotsudi hilasigata so hangu pebise po hakizu mode hilasiete he is not here he is risen taseu vodi pokazchu mohosaje come and see getsu sedi tenunyekipu tigi diliwe tenunyebu nye pelemoliro vor mohosaje idi unyeki pu mo unyepi mohosha mo Jisu bamogata so hangu mo hanuzoshiri wrong doom theory igetsu theory bo
putuya theory how no liro tenunye mekru ke mo ponu tavo kata suha puya mu sidi unye mekru ke mo po nu voda di sidi jisu sunu zumo kata la nu jisu filasi kata suha putu de di wrong tomb theory ke chapori baya deri how harim hakakra somo ke suha ngulie jisu mekru ke mo ponu voda liro tigi dile gori mekru ke mo ponu voda me tenu ke kri gori mekru ke mo ponu voda me Romie chapa hime gori mekru ke mo po guard sabame pitormo John unyeri talavo gaja suha ugo Johan me fenungulie sala pitormo Johan unye zo chiri sa mekru ke mo bonu tavo me hodeme hago hapete ke khemo tenunye mekru mo hosha mo mekru me chogada suha ngutu mo sala unye nidi Delie suha sevo pusha unyeri tereki we peleli reda de unyeni sedi unyengo sedi vo Delie pukasha suha ngulia sala ugo chiginu chali chikelie suha nu pukasha an empty grave is there to prove my savior lives mekru chu me thogatala Jisu hila sigata suha mechozo katsungulie ugo resurrection message no verse 10 no pukasha vo pushje isi go and tell vo pushje mu verse thano sala unye miche mu unye nibie ma pochidi tyo kenuri mekru che pradi sukopie po pethakile ko ki puvoda isi the woman hurried away from the tomb afraid and yet filled with joy and ran to the disciples hanuri hallucination theory ke jabo baya hallucination holier mi poya ka thoga mobo pokelenu poke validi ngu kada so ase hallucinate che so puya mo hallucination theory pori baya mo theory hawali ro tenugo disungu ka cha hawali ro ugo hallucinate sabazo uto ko kelenu ke mobo lady ugo ka vali kada mo su puto kada so ha puya deri hano problem ke sa boli ro mi kripengu ke je jisungu ke so hapu sala mi kripengu ke je pete ke zedi hallucinate sabada me u ke leu ke vabada me so ha question ke jabo musala ho ha ke thomo koin mi ko kerio ke pengu sorunu pu ga za pole pu ga za mi kripengu ke je jisu hila sigada witness che ga za so hapu sala ha go ha ke thomo deri jisu hila sigata ha ha sile ke ta mi bu vo pusmo jo ga za so ha tigi dilewe tinun ni ki pu ga shmi tie ugo chebawe tenuhago cruise nuzoshiri pothalaka zo jisu sethasha jisu pezacha mu mekru nuzoshiri keriet thochdi jisu favo mohonu ke penyo fe ugo hrugasha ugo ja kharcha ga so anguli mu ugo bunu keriet thochdi jisu hila sigada Delie how has sevo betageligo ki pusha musla ugo ki pugasham he vodi pushche ke suha ugo betegiri puba musla ugo thie sasa mor shogaza muleli mor shogaza de thalauli ro rengilie sigilie belegile how ha ugo la utu ula mode how ha se pusu mor shogaza Delie bode mutti do ngugilie vodi Pusiche, go and tell that he is risen. You see. Sala ugo tie jedo KEHOULUOÜ di jola pagazunu. Uni sedi unule medi aya tie ke KEHOULUOÜ ke to thole de. Unu metor. Idi jogada suhatsi mode. Deri ugo jabo ba musuliro joge panu. Delie give you se pusje jisu hila sigata su se pusje mo pukese suha uku pette ja prezo ga suha mulie sitze jisu unyeze ke seledisie verse tefunu give you chleje sitze unye poki pir popi bidi por shoda siro jisu si uniki nie micheje vo asieze go bu galil no voli nuche ugo sunu anguli to ho sita tenu hanie Dieze chdi DIEKEPU unye jisu zekese in their obedience to go and tell others about Jesus
they met Jesus himself. Unye Jisur shogata so hapu. Dieze chega sa haunu po Theja ba ga so ha ngulie. Sala ugo jido hapo kepu pe dise ga so ha lezo thamo. Delie Jisur hila sigata nye Delie good news. Work ga ha ha ugo pe teburi leka sasana ba. Tiki Delie we tenuni ki pu ga Michi heche, do not be afraid. Pohaki zemote, he is not here. He is risen. Vordi pokazetsu mohosuche, come and see. Sidi vo pushache, go and tell. Mu hilasigata Delie hauha. Puma keni Delie gazala, Delie ki via ha. Pocha keni, puma keni, mupu keko keni, Delie po gazala, pole koin biko kiriu me kerpengu senunu die hakipu gaza, ke krila mona angu kelie, hakazap topie nietzawate. For what I received, I passed on to you as of first importance. Sukidibuga. Su ke thot dinu thupi ke jutue Christabu u ke phuma ko la siawate sidi po krua dei ke thot die ko nu ke putue just sin here hilasiete that Christ died for our sins according to the scriptures and that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. Ke penya fubu u ko mi popo ke cross di chi to ernu ke lim hi jola ka panu mi chemodi po hilasi kata so hapeledi ugo Delie ke view Christar hilasi kata Delie ke view su hase lukesher bizo kamo mieki pushike. Amen. Ogo telanu Gethsemane shared halidi zadiku pepodi hetafa suru 196 or hidedi tigi kote hakilido. Bete shetaluna. Calvary.
ke penyo funu neu pue ke sienu nu NYIEPOU jisu cheperhila ka shu te koko ke fe ke jao pozi ginu ke chatche diezi dikho ke liubu ma ke hu ponori ni chepevi tishle siro NYIEPOU medo chli dio mo jisu krista ginu ni gi pom hingu ki po niu chli di ke chatche krista bu zaye chike liu chli je jisu zanu chayawe amen kapesi ga zati ke zubo sele do mo suli ro je do ugo tyo pali ro Easter la ke ni he Easter feast ha ke se ba sala pettebu tyo da modi ke chike kinori ke pe se ke junori ke pe phela se je ke se peteki chasiya tyo pali ro the visa de pidi baptism pool gi pichme gola senior citizens ko mu pichme gola left atie table bo ke se ba sala pichme go sunu pilije se se ugo tyo pakeri ko ni ko pe ziri tyo se jubilee hall nu volie se se micropo annex nu ri volie vi jubilee hall nu table ke ni ba polion hichu gola mu poliro ugola se se annex hall nu leponu table po mechla ke se ba mu annex hall kitie ki zo shiri ke se ba ho mu table kraba mu ke hupuri tenu sedi la da modi ke pe ko pressure ugo ke pe ko ga ja hawali ro ke che ke sesha deri honi ho ke lurisha honi ho trisa di ugo ke ze fellowship ba ke le su ha mengu ke zala ha ke se mu peteri lebadi ke husiri ba ke pe ko phela se che ke pe fu bu ja bi pe te se ke le su atsina